salawat ya lona e sone ka re salawat la etsa sonna ke a ema ke a tsamaya ke nna صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يا بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطر الخلائق بقدرتك ونشر الرياح برحمتك ثم الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وأشرف الأنبياء والمرسلين إمام القبلتين جد الحسنين أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله أهل بيت الطيبين الطاهرين هم التين والزيتون هم الشفع والوتر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يوتو على ممرامس الحمد لله. Pasito di salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Re tlo qala ka ho fetisa matshebiso a rona ho Imam Zaman Rajallahu Ta'ala Farshahu Sharif. Re fetise matshebiso a rona ho dimarja tsa rona. Ke qale hape ke fetise matshebiso lona inshallah ka ketsahalo ile ga hlahela ka Imam Al-Hussein re kopane ka yena tsatsing leo. Hanyane fela ba re wa tseba ha o ka kena shopong ya di-perfume o kene 2 minutes nyana fela o tsotswang ga perfume awe o kene bushare nakonyana metsotsonyana mmedi kape meraro fela tje o tlo tswang ga nama wallahi phisa o kene seshini mo batho ba matekwane teng hanyane o tswe tong ga dingga kgomo ya fatshe nkga re phudi kata tshwana le gona ke ene session ya Imam Al-Hussein hona tje ka ra session ya Imam Al-Hussein ha re tsweng re nkga Karbala inshallah. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Ayatollah Ravansari ke o mongwe wa dikora tsa komo le yone le kotsi o thiela le yona ile hanyane fela ba re before a etsa takbiratul ihram mlibe na re assalamu alayka ya aba abdullah mlibe before a etsa takbiratul ihram na etsa jwalo vela assalamu alaykum ya aba abdullah wa tsebona le tsela latelang mona bona dimi di batla o tsebe monna mlibe wena before o leader swala wena o etsa salamu alayka ya aba abdullah kinna re fa narration nahnu abna'u dalila ke re bana ba dile ba proof rona ke re batla evidence rona ke re mona ga bona wa etsa o nka ka ntwa etsa bar Ayatollah Ravansarula sheba uthiye a re wa bona amamae a re wa bona mihrabu wa bona pulpiti wa bona qomuye wa di bona di shrine tse kaofela ke tsa Imam Al-Hussein salawatullah salamu alayhi. o hloka re wa ya fing hape we Allah Allah. salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. ke qadile verse ke qadile thoke ka verse ya Quran Allah o yasalunaka anir ruh o batla ba botsa ka ruh qul ruh min amri rabbi o re ruhu ke taba tsa Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'ani ha o sheba ka mokgwa Allah e re vitseng ka teng o kgona ho utlwisisa verse ya ba quote yasalunaka anil khamr ba tla ba mmotsa mprofeta tlamehile be le lebaka la hore e entseng verse e tletseng lefatsheng le re phelang ho lona yasalunaka anil qital
ba o botsa ka ntwa hore ntwa o etsahalang ka yona yasalunaka anil mayiz ba o botsa ka nako ya bomme go etsahalang ka nako ya bomme mo Allah o re mprofeta ba mmotsa ka ruh ho na le lebaka ba re lebaka ke eng sababun nuzul ha o ya ho ulumul Qur'an ba re di-Quraysh di letsa ka batho ba ithu phela o hopola ke re nakong ya mprofeta ona le batho ba ne ba sa kgolwe go mprofeta ke mprofeta ho na le ba ne ba kgolwa ho na le ba ne ba tautha ho na le ba ne ba le 100% sure e ngeke be mprofeta mo e tswang teng ha ngeke be mprofeta ba re banka batho ba ithu ba di-Quraysh ba re tsamayang leo di ahlul kitab majuta le makreste tsamayang le molon ha le fitla mo ba jwetsa re batla sebetsa se ka proofang hore Muhammad a se mprofeta re fentho e ka reng ha le khutla ka yona mo le re jwetsa go mprofeta o ya se yena ba re ba babedi ba tsama ba ka ba di ahlul kitab majuta le makreste ba pita majuta le makreste ba re mona rona rungwe mona ke di-Quraysh mo di-Quraysh fela ke tse thabileng tsa tšhelete se ka le ba o ra rungwe ke di-Quraysh di ge mon re feng something ahlul kitab di re ho ya ka rona le ho ya ka mogho re tsebang ka teng rona ha le batla ho tseba hore ke mprofeta wa nnete ka ba se mprofeta e nngwe fela tsile ga etsa mmotse potso tse tharo potso tse tharo tse a di araba di tharo jwalo potso tse o a se yena mprofeta o tolne sa petrol di se le bjwang o re empa a araba tse pedi a re e nngwe ha e tsebetse ba ke Allah ke mprofeta le tseng le molateleng sa Quraysh o tsebe di tshwere di sebetsa no hendo di khutela Quraysh di o report ke tla be le reporta o qeta di o reporta jwale ya fitla ba Quraysh di ba jwetsa he banna a ba re file sebetsa ka molata Muhammad re ya molata a phunyuwa no ba re ke ba ra ba itse re mmotse potso tse itre ba re ke eng potso tse itretse o re ba itse re mmotse hore Muhammad re jwetse hona le batjha ba ile ba tswang malokong a bona ba tswa toropong ya bona ba tswa ba ahisaneng ba bona ba etsang ba boloka tumelo ya bona ke bo mang batjha bao re jwetse ka taba ya batjha bao ba re potso ya bedi hona le monna ane a kgona ho dikolowa lefatshe ka bophara ka tsatsi le leng makgetlo le makgetlo seng hangwe not once ka sekgowa batho makgetlo le makgetlo o na pitiluwa lefatshe a ya mo a batlang ho ya teng o re jwetse ka monna o ke mang taba ya monna o ke eng ba re potso ya boraro ba re mmotse Muhammad hore ruhu ke eng le taba ya ruhu ke eng taba ya ruhu ba ra re ga mlata Muhammad no re mtshwere tlamile arabetse ithu arabatse itre ya se yena o re wa tsamaya ba lata Muhammad ba fihla salamu alaikum Muhammad mona re tlile re tlo botsa potso tse itre a re botsa ba botsa potso tse itre ha ba botsa potso tse itre ga ke se kgone le araba ba khutlele morao ba khutla o sane a rang ke se kgone le araba ba tsamaya a khutla o sane narration tsa gona di bua di batho ba khutlele ikae 15 days 15 days ntse ba ya ba khutla ba batlana le dikarabo 15 days go tshotse Ibrahim na sa thou ba ka letsatsi la B15 ba bang ba la B20 ha thowa Jibril wa thowa Muhammad le na mtse ba mmotsa ga mara pro wa ka mfethu mara so ka tlo thabisa thaka tse so ha o yetse ntho e ho ne ngolo le kae wa mo araba Jibril o re wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi o re mona re thowe ka hlweputswa fela hle wena mfethu ho thowa wa rona re thowa bane re twa re neuwe molao ke Allah subhanahu wa ta'ala a retsang thowa o yo bona ba fihle hape ba re Muhammad re tlile ka potso tse tharo tse ba re potso wa pele re jwetse ka batjha ba ba entseng eng ba khonneng ho tswa malapeng a bona ba tswa toropong ya bona ba sia le ba ahisani ba bona ba etsang eng ba o boloka tumelo ya bona kaofela ra tseba bo mang batjha bao ashabul kahf wa tsum profeta ke ashabul kahf le ha re le mo ashabul kahf wa tswa ba re Imam al-Hussein alayhi salam hana bua ka ditjhaba tse pedi nakong e ngata ba re na di bua ka tsela eo ya hore le no manese a ile bo ya batho no utlwa tsebeng tsa e bua ka bona batho bao wa bona if ukila ya Pitori
ha re tsa salawat re re Allahumma salli ala Muhammadin batsiali e ya duma la ha o dutse ka tlung wa hopola salawat e wa hopola go salawat ela ya nduna ba re ne etsa la jwalo ntho ba rona botsa ka bomang na botsa ka ashabul kahf ara afala asintum inna ashabul kahf war raqim kanu min ayatina ajaba bar bat baba na bua ka bona Imam al-Husaini king qaum salih inshallah ha rena le nako inshallah re tlo kena pe re bue ka tsona le ka mo tse ithu why Imam al-Husaini na bua ka batho ba ba ithu specifically ba ba ithuba why ba ba ithuba ra tseba ke ka mo swale gila etsanga ke kamela nyana e ngwenyane ya lesia fela ba slothara bohloko wa mpe fela so inshallah re bue ka ye today inshallah so ha re ntse re ya ba mmotsa ka monna bobedi ba re monna o dikuluile lefatshe kaofela makgetlo le makgetlo many times in a day the entire world ke ma monna o mthola yona da ho sura Kahf ba re ke Dhulqarnain ba re potso ya boraro ara mtswara Muhammad no ntsatla hantle ra mtswara ba re jwetse ka roho ke taba ya roho are kule roho amri min amri rabbi ore roho mona ke taba ya Allah subhanahu wa ta'ala ba swaba ba bona re tsala mmo ke mprofeta ke mprofeta Allah subhanahu wa ta'ala ha bua ka roho ka ra Qur'an o bua ka ntho tse nne ha bua ka roho hobane rona re tsala re bua ka roho re itwetsa ga Allah bua ka motho vele moya wa motho and subhanahu wa ta'ala ha bua o bua ka ntho tse ifo ka ra Qur'an ba re ya o qala ke Qur'an ka yona wa tseba Qur'an wena o recitang every day ipitsa ka roho yona ka yona wa idha awhayna ilayka ruhan min amrina Allah wahi kitile ka lefa wahi ka lefa molaetsa wa eng o bitswang ka roho o tswa rona le ntshwareleng anyane ke tlo potlakanyana nako re sile tlamehile re tshware tshuma mona molana salredi salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad o re ya bobedi roho Allah ha bua ka yona o bua ka lenyelo ile le kgethehileng o ke lenyelo ile kgethehile lenyelo ile Allah subhanahu wa ta'ala o le rata ka tsile ya hore nakong enngwe o wa le ntsha manyelo e kaofela o le bitsa le tsamaya le leng nakong enngwe le tla pele nakong enngwe le a latela nakong enngwe le a latela nakong enngwe le tla pele ha re ya sura Qadr re reng tanazzalul malaikatu waruh o roho yeo ke lenyelo ile le kgethehileng le tla only once ha nngwe fela selemong wa rata o rata nngwe fela selemong ke ka Lailatul Qadr o re Allah ha ratile lenyolo ileo o le tlisa pele ha latele manyolo ya mang ha o ya sura Naba o re yauma yaqumu ruh wal malaikatu saffa o re ruh ya nyolo e tla pele ha qeta o tla pele ho tla so o tla manyolo ya mang Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad o re ya boraro Allah ha bua ka roho ka ra Qur'ane o bua ka eng o bua ka moya o tshehetsang o bua ka spirit se tshehetsang se o tshehetsa di believer batho ba kgolwang ba profeta di imam di auliya ba re thola kae ka ra Qur'ane Allah ha bua le Isa o re wa ayyadnahu bi ruhil quds ha re ya twa iftitah hape Allah o re ba mahdu bentse wa ayyadnahu bi ruhil qudus re bala every Ramadan o tsela lo ke mfile le imam mahdi thuso ye ya lenyolo le bitswang ka ruhul qudus o re e ya o qetela ke ye rona re tlo buang ka yona hanyane he o re ya o qetela ruhu ke ye ya motho e bohlokwa di feta kaofela ke roho efeng roho e ya motho e Allah ha bua ka yona o reng
o re fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh fa waqa'u lahu sajidin. Allah o re itse ha ke meetsa motho ka meetsa ka qeta meetsa motho ga ke qeta ka etsang ka romella ruhu ya ka o yena ha ke qeta romella ruhu ya ka yena ka re bana baka mmetsetseng sajda motho o hloka respect motho hlompha motho. Allah o re le dikola tsa rona di bua di re motho o etswa ke ntho tse nne, ba re ke akele, ba re ke nafs, ba re ke padan, mmele wa rona di ka ba tharo di dijwalo o di entse tsa ba tharo di dijwalo re ke yo Adamu ke meentse magazanga shapang sajda bana baka nis ke yo la mola kutsho ha o sena ruho mola motho ke motho fela ke ntho fela man. صلوات اللهم صل على محمد wa ale mara itse Allah hare wa nafakhtu fihi min ruhi wa tsaqala kiri ruhu ya ka mo yena fa waqa'u lahu sajid. O re ka ba etsa ka re etsa ntho eo kutsho ke eng ntho e hlontshwang mo ruh e ya motho ya Allah re fileng yona le har ke ena ka rafiki issue o tla re thusa maolana wa fiki hemo ke yona field ya ke rahatso ba re mme ha imme ngwana ruhu ha iso kene mo ngwaneng o ba re ruling king molao king ba ra ona molao ka ra Islam re na ona molao o jwalo mara ba re ha imme ngwana le sea le kampelle wa kena ruha dikola di bua di ke ka 3 months di ka 3 months ngwana Allah o kenya ruhu ka rae ha sona le ruhu ba re ha o ka etsahala hore mpa etswe e ntshiswa ke mothong ba re motho o tshwaela ko mogagata ba re ha e ntshwa ke mme le yena o intshang a ntshang mpa eo ka phoso kapa ka eng o tshwanetse go etsang go hlaola monna o hlaola le bana ba bongwane o hlaola le lapa ba re ha ile monna le mosadi ba entseng ba tshwanetse go hlaola ba hlaola bana ba bongwane o ba hlaola le leloko a re bue ka feke rona mone se re hlahisa fela hore ke ntho tse pedi tse tshwanang empa e nngwe na le ruhu e nngwe ha ina ruhu ha ina le ruhu ga qala no ra bua hore a ngwana ka o entse ntho e kgolo wena ha isina ruhu a re etsa ra ntho e ke buang. So ha re bua ka ruhu e Allah ruhu e ka mokgwa e ratang ka teng o batla o bona 24 hours go tsho letsatsi le ke se fela so e bone ka mokgwa e ratang ka teng ruhu wa e batla o batla e kgutle ha o ya sura Zumar Allah o reng o re Allah ke yena etsang eng ke yena a nkang ruhu o nka di ruhu o nka ruhu bathong ba babedi o nka ruhu motho o hlokaetseng o nka ruhu motho o entseng eng o robetseng o e batla o re letsatsi le ke se fele ke so e bone ruhu e ya kae e ke a rata o re ke a inka ya motho o hlokahetseng ke a inka ya motho o robetseng ke a inka ke sia seriti sa ruhu e leng ga kgone ho etsang a kgone ho hema empa ruhu yona ke a inka ha ke qeta o inka ha nako ela e fihlile ela ke a romella ba re ke nako ela he ngwana o tsosa ka mpama kapa mosadi a o nyakisa kapa alarm yo shapa he fajr time o re ke a ikgutlisetsa fa Arsenal o re ke nka ruhu ye ke a ikgutlisetsa hape ene ntho engwe tlamehile o utlwisise ka ruhu bana beso salawat اللهم صل على محمد وعلى محمد. ruhu bana beso e betire o feta tse tharo ne se re yentse point ntlha ne se re yentse go feta tse dingetse mmamele ke re mmele o kgona go ba strong o kgona go ba weak go tsho kgona go ba teketeke mmele o kgona go ikemela o shatle mmele laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala saf uramunga rena maratar ka mehawo mmele go tsho kgona go etsang o kgona go ba mo akil kelello ya rona o kgona go ihudisa kgona go ba wiki kgona ba maphemfe fela o sa train akil kelello ya o sa train ba maphemfe fela
ba ra ho bua ka go sefate wa bona sefate wa bona fatsi ha se bodile ha o bua etsa so ya foforeya ke kelello eo e ba jwalo nafs tsa rona le tsona di kgona ba good di kgona ba bad di kgona ba ntle di kgona ba thole motho o fetelletse par kad aflaha man zakaha wa khaba man dasaha ke nafsi eo mara ntho e tlamehile o e tsebe ka soul bana beso soul ha e hole ha e be weak ha e be strong soul jwalo ha ba etsa mohlala ba re ngwana 2 years ngwana 3 years ngwana 4 years o re nna ha sana le 13 years o re nna a re 30 years o re nna ha re 50 o re nna a re 100 o re nna ba re ha re yena mmele wa isa le mmele wa iwane o re yena eng ba no bua ka soul ya hae o bua ka roho ela dai roho ela gore ha re nna o bua ka roho ene ba re Allah roho e hana e creator hana e bopa roho e o ibupile ya dula ile one alamul arwah ila tloha alamul arwah ila ya kae alamul arham ke mo re buang teng ka after 3 months e etsang after 4 months 3 months 4 months e kopana le mmele ke nako e la ile karam bese wa tswa ngwana o tla alamul shahada ke mo e phelang le motho so roh e phela tje le wena le tlo khawana sel khawana ha Allah sa hopotsa robetse ka banka roho ya hae le khawana mo le tlo kopana hape kae ko barzakhi ba re wa khutlela roho mmeleng hanyane for eng diputso tsela barzakhi ya khutlela roho mmeleng e khutlela eng diputso tsela tse mmalwa tsela ga di tseba putso tsela talkini ba di bitsa bana le ntata ba jang zumu ba tseba re buile gore nako e la nako ya mo di tshwana re le ga bua ka Allama Amin gore ba le ba dumellana le metswalle ya hae e teng YouTube cash it on YouTube inshallah salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad and then ntho engwe hape e tlamehile re utlwisise ka roho kore roho e tlo kopana hape le mmele ka mora nako e feng ono figa fiso ha o la prompeta ile re tsosang kaofela ela e tlo kopana le mmele he o tsebe mo re ya kae re a nyeweng ya Allah subhanahu wa ta'ala re bua nyane ka roho barzakh o tseba dikola di bua ka roho barzakh di reng o kila bona o travel ha o eta o tsamaye mona South Africa o tsamaye dilemonyana tse mmedi tse pedi tse tharo khutle ha o khutla ba ra Jafar o khutlile ho tloa le rona bo katlong wa go tlo bona brother Jafar be le salamu alaikum e wa le ko e brother man ba reng ka na hona le ngone keleza le yona le nna kana e reng a o thiela man ntse rata buka o right ola yena o etsang o ikwa ntho e buang ka yona ba ya tla ba o botsa kaofela ba tlo o botsa no le jwang he flight ne le jwang fe yo le ja eng flighteng ba o botsa ntho tse kaofela ba re ke ntho e tsalang ka roho ya rona le rona ha roho e qeta ho botswa dipotso ha e qala re ya relaxa ya sasanka etsang phela o hopole roho le ha o robetse ona lo tsamaya o ikele kae Australia o kopane le engwe ya kula go ya tshangano go ya eng o sa itsebeng le plomo no le kofi o soka o enwa o phela ba o jwetsa re bona roho e shapa ka VIP passport e ya mo yang ha ona mare etsa eng e ya mo yang roho mo e batlang teng ya ikela fela so hona tje ba qeta ho botsa dipotso o arabile dipotso ha re wa phaphama ore ba re kaofela di ahlel kuburi roho tse ding di atla wena le utlwisiseng bana beso di atla wena di roho tse ding etse di a qala di tlo botsa he di tlo botsa ka eng di batla ho tseba ka mo tswang teng hore ngwanaka Batista ntsa rapela na ngwanaka ntsa fasta na ngwanaka ntsa etsa ntho tse right na ke motswadi wa o botsa roho e qetang o tsamaya o ra amane ke sile bana kwa bana ba ka ntse ba ya jwang mmang o ntsa ya jwang mmang o ntsa ya jwang ba re wa tseba ba letetse ntho e le nngwe fela gore fela a re ntsa rapela ntsa fasta no ntse le ngwana o mamelang Allah subhanahu wa ta'ala
ha o se jwalo wa ba lematsa ba re ruhu mfethu ko padar ha ile ko pagazage bana beso ke mo e hlokang teng e ya hloka di marhum tsa rona le di mahrumat tsa rona di a hloka mo di ding teng ha di hloke re di lebale di a hloka di hloka eng di hloka ntho e le nngwe fela di hloka eng di hloka lerato la Allah subhanahu wa ta'ala pleasure ya Allah subhanahu wa ta'ala ke ka ho ba re ntho e nngwe le nngwe o e etsang e ntle e ya o bona ntho e nngwe le nngwe e mpe e o e etsang e ya ba lematsa e ba utlwisa bohloko ka sekgowa ba direct or indirect ntho e nngwe le nngwe o e etsang jwale hobane ra tseba re batla go dula batho ba ba thabile go ya ka rona re batla ba thabisa kere ba re ha re ba thabisa re etsa jwang bese ke a kwala inshallah ba re ha o batla o dule ba thabile bana beso ya o qala ntlha ya o qala bana beso tlowa sebeng suka esonweni stay away from sin ha re shifte sebeng hobane ha o etsa sebe wa ba lematsa ka mole bona ba ipatlela fela lerato la Allah subhanahu wa ta'ala mara ke a tseba ho tloha sebeng ke ntho e boima ra rata o seba ra rata o bua maka ke ntho tsa rona ke re se re tlwaetse dispossession ke malaka ho tlo ba boimanyana ntse re kekolanyana re tlo fihla inshallah re tlo tlohella o seba re tlo tlohella o tsamantse re bua batho hampe re tlo hola inshallah so ha re etse ntse practical ba re ya pele ke ntho yana tse nyane o ka reka tasbi o reke tasbi o isbe ka ramasjid o ibela mang o ibela marhum a re motho o nkang tasbi eo ha etsa dhikiri di thawapu di ya mang sadaqatul jari o reka di slippers o reka di push-in wa reka push-in o e beha mola toilet o ba kene ba sebedise toilet mola ba etse wudu ka yona ke tahara eo o edile tahareng ya muslim tawapi ya mang o reka Qur'an o e beha masjid ba e recite ya mang ba re reke buka la ka ba buka toa kumeli buka ditoa o reke o e beye mola and ya ditoa monate ka eng ba re ha e bala di blessings tse di tsamararo 3 di tsamaya di 3 ba re blessing ya o qala ya motho e rekileng nna e rekileng ya bedu ya o ntsa bala ya boraro ya wena marhum صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ya o qetela bana beso ra itseba ba re fela hang fela o hopola marhum o hopola motho a sa ile boya batho o hopola fela o mo recitele suratul fatiha ke ntho e kgolo eo ha mo hopola ra lahlehelwa bana beso le a bona lona ra lahlehelwa ho lahleha masole no ha o qala ho hopola lesole o hopola mme o hopola mang suratul fatiha ka ho bana beso ke a kopa recite suratul fatiha for di marhum tsa rona kaofela tse ileng boya batho e ka ba ma muslimu e ka ba manan muslimu batswadi ba rona dira tsa rona hang fela e le marhum fela le ka hara yona suratul fatiha eo re kenye intention ya hore le rona Allah ha tlo nka moya wa rona a tlo nka se ileng sa hae ho rona a senkege le gaete le rona ha o ntsha moya a o ntsha monate re se ka utlwa le utlwa re wa tswa moya اللهم صل على محمد وآل محمد سورة الفاتحة بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم
وأكرمنا بنور الفاحمة. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشرنا علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Popo apase, Apaso sempule aya wenzanila, Veluzutela Popo apase, Apaso sempule na